Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Barınızlar belgili bolğanda azыр biz şu Peygamberimizdin meçidi Mescid-i Nebavide turabız. Barınızlar körüp turganda men arkamda turgan oşol jaşıl kupola. Jaşıl kupola jönündө men kıskaça bir түшүнүк берейин. Эгер ушунчалык bir жакшылап карап көрсөңүздөр, ошол жерде кичинекей bir терезе бар. Мында шетинде форточкасы бар. Ошол форточка эмнени түшүндүрөт. Пайгамбардын убактында жамгыр жок болуп, ушунча кургакчылык болгондо, пайгамбар дайыма Кудай тарабынан суранганда жамгыр жааган. Пайгамбардын көзү өтүп кеткенден кийин бул жерде Аббас пайгамбардын тууганы дуа кылса, жамгыр жааган. Андан кийин Hazreti Umar'ın vaktinde şunçalık kurgakçılık bolup, jamgır jok bolup kalganda Ayşe nebizden kelip soragan. Ayşe, bu Peygamber emne dep aytkan ele? Emne kılışыбыз керек şunday kurgakçılık bolgondo dese, Ayşe nebiz Peygamber'in kabri menen asmanın ortasını tospok ula da degen. Oşonda oşol жерден kişine mınday bir teşik açkanda, mınday aytkanda tereзе açkanda asmandan jamgır jaagan. Bul oşolunu daima bizdin oşol halifalar paydalanıp kelgen. Bul oşol boydan kaldı. Misal Peygamber'in kabrının üstünde de oşol kişinin terezesi var. Bunu kupolanın özünde dağı tereze oşol boydan kalgan. Oşol tereze boyunca köpçülüğü bilişpeyt. Oşonu sizlerge bir malumat katar aytıp koydum. Eğer aябай kurgakçılık bolup, jamgır jaabay koygan vaqtda oşol terezeni açsa, sözsüz türde jamgır jaaydı.